Selam alejkum braćo. Danas ću da vam pokažem jedan program koji je naš hakerski tim napravio. Program se zove 100 EVRA najpas i omogućava da najpasujete, tačnije dobijete 100 EVRA iako je prošao rok i možete sa manje od 16 godina ili sa više od 29 godina da uzmete 100 EVRA brate. Meni se program nalazi na desktopu i sad ću da demonstriram kako on radi. Program radi tako što napravi SQL makciju i ekciju i najpasuje sajt tvoje mame tako da ne proveravaju koliko imate godina ili koji je datum usklični. Da biste dobili 100 EVRA je vrlo jednostavno, samo morate da popunite prazna polja sa podacima mame lične kartice i da pritisnite datum za najpas. Program daje vašu lokaciju preko IP adrese tako da ne morate da kucate vašu adresu da bi vam stiglo 100 EVRA i ovo možete da radite koliko god puta vam dolica džepu. Samo pokrenite opet program i opet popunite sva prazna polja i kliknite dugmat.